makiria kuma kauntii ya Nakuru magithiete na mbere kana gukorwo magiukirira mirurungano ya Azimio la Umoja na iria igithiete na mbere gutabanio guku bururi-ini makiuga ati mirurungano ino ndiri na faida irarehe hathara irarehe gukiri makithingatite muingi guka kigomera mirurungano makiria iregititio kumanagia muthi wa gatatu kiumia giki turaingira inyanagia muthi wa gatano makiuga ati ino ti kana giki tikio kihonia kia mathina maria makigomeire bururi witu mwandikite ti wa mbui wa mora akiri na ici makiria. Riri ngwataniro ya Azimio iranire ati mirurungano yao kuma kiumia giukite irikoragwo igitabanio thiku ithatu kirumanirio kuma muthi wa gatatu nginya wa gatano kiumia o kiumia. Riu nao atongoria matiganite kuma miaho iri ya kiuteti nimathiete na mbere kwagira mkiene mirurungano ino. And what I want to tell Bahati people, you know how disciplined we are. Gutigakorwo na mundu umwe atatokelezea Wednesday kwenda maandamano kwa sababu simulana mheshimiwa wenu ndiye atakuwa hapo. Waisa ikuhe kuregana na mirurungano iyo ni Irene Njoki, mubunge wa gicigo bunge kia Bahati kauntii ya Nakuru na uria wacagurirwo kuhitukira tigiti wa kiama kia Jubilee. Watu ambao wanakuja kuharibu vitu zetu tukatae kabisa. Njoki augite we ndaranyita mbaru mirurungano iyo na kuria oritie aikari a Bahati gukaga kwiyumiria muthi wa gatatu kiumia giki akiuga mirurungano iyo no hathara iratungia bururi. Mimi ninawaomba watu wa Bahati, fanyeni kazi yenu, msijaribu kudanganywa tuende maandamano. Maandamano si tulikata. Nake murugamiriri wa atumia kauntii ya Murang'a Betty Maina ni ahoete mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga gwithema na ciiko cia guthukia na kwananga rucio rwa ruciaro rwa matuko maya akimuria kuhe mbeu njithi kanyaga guthondekera miturire yao. Mimi nataka kumuomba Raila Odinga, can you teach your young generation to take the leadership baton but not to take the stones in the streets? Mwenaini wake murugamiriri wa atumia kauntii ya Kiambu Ani wa Muratha ni okiriire mutongoria wa kiama kia anakuu Kenya Martha Karua akiuga Karua areta muciari mutumia ndabatie gwitikira ciiko cia maabitha a borithi kugurario ni arurungani methaite na mahiga. Muthi ona ni hamwe na andu aria ngienda kwira Martha Karua ati ona borithi citu ni ciana cia atumia guikiria muthigari ihiga rithoririra gethakame ati na ndakahutie mundu tondu we wira wake ni kurangira andu. Martha ni erwo atumia mena ruo, thigari ni ciana citu. Ngiribotera Muthingi TV Geto wa Mbui wa Mwaura. Ngatho cia mwanya muno mundu gwitoti wa Mbui wa Mwaura ni tondu wa riboti iyo njega tugetigane na icio ciigi mirurungano tukirongoreria